twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza kugubwa neza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubaye ikaze muri iki gicamunsi muri aya makuru agezweho nk'ibisanzwe amakuru yacu twatugiye kugenda tugaruka hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turibuze kwibanda by'umwihariko mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo muri buno burasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni munyemerere mbabwire ko ibintu byamaze guhinduka, ibintu byamaze guhindura isura. Amakuru dufite muri aya masaha aravuga iki? Amakuru dufite muri aya masaha nuko ubu tuvugana ahantu bita muri za Minembwe urugamba rumeze nabi, n'ubundi twirwano ihanganye n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Kandi mwibuke ko mu kiganiro kibanziriza iki twari twabasobanuriye twababwiye neza ukuntu mu by'ukuri ingabo nyinshi zaraye zambutse ku itariki 15 bambuka nyine baza hano muri Kivu Amajyaruguru baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana rero ibitero byo hasi ku butaka biri guca ibintu, imirwanimo kuvuza ubuhuha, iby'imirwano turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma kandi andi makuru turibuze kubagezaho muri uyu mwanya, turaza kugaruka ku byatangajwe na Donald Trump nyuma yuko intambara ya hano muri Iran uyu mugabo Donald Trump imunaniye, nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kumwitabaza cyane, kumutakambira, akemera kumuha ibyo afite byose ariko kugira ngo amufashe kuba yahangana n'umutwe wa AFC/M23. Ubu tuvugana amakuru dufite nuko Donald Trump yamaze kuva ko rwose ari buze kwizira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibimuzanye rero bigiye gutuma rwose ngo ahaguruka busha akaza. Niba ari buze rero ku giti cye, niba ari buze kohereza intumwa ze muri iki kiganiro cyacu muri amasaha mugiye kugenda mubimenya, twamaze kuba tubibategurira nabyo biri muri iki kiganiro. Nyaboneka ntuze kugicikwa, uraza kumvamo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma turaza kugaruka rero muri za Kisangani, naho hari amakuru ahavuga muri iki gicamunsi, aho bivugwa rwose ko ubu za Kisangani amakuru ari kuvugwa Kisangani nuko rwose bitoroshye n'aka na gato, aho rero ubu tuvugana bivugwa ko imirwano iri kuba hano muri za Kisangani imaze kugwamo abaturage bagera kuri 4. Iby'imirwano nyaboneka nabyo ntuze kubicikwa, twamaze kuba tugenda tubategurira, turaza kugenda tubibagezaho. Gusa ariko Igoma hari ibyo batangaje bishya, hari icyo batangaje turaza kugeraho. Nyaboneka udakwiye kuza gucikwa muri amasaha, uraje wumve ese Igoma batangaje iki. Hari ibyo batangaje kuri leta Kinshasa nyuma rero y'amasezerano basinye, aho bamaze kwemeza imikoranire n'umuryango wa GVM, aho bagiye gufatikanya muri byinshi bigiye bitandukanye. Twagiye tugaruka ndetse tugiye no gukomeza kugenda tugarukaho. Ibi nabyo ntimuze kubicikwa, turaza kugenda tubabwira ibyo rero Kinshasa bamaze ubutumwa bamaze kugenda baha Kinshasa. Nyaboneka ntuze kugenda ubucikwa. Dufite byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Urupfu rwa minisitiri mu by'ukuri uyu nta wundi rero ni Gabi Bugaga. Uyu mugabo rero Gabi Bugaga bisa naho yatumye hano mu gihugu cy'u Burundi habaho ikintu twakwita umwiryane ukomeye watangiye kugenda ugaragara. Ariko uyu mwiryane ukaba uri kugaragara he? Urimo uragaragara mu gisirikare. Ese uyu mwiryane uri guterwa n'iki? Byatangiye kugenda bite? Hari umwuka mubi tugiye kugenda tubabwira watangiye kugenda ugaragara muri izi ngabo, ushobora no kuza ndetse kugenda wagera hano no mu bayobozi muri ku ruhande rwa politike, ibintu bikaba byafata indi ntera. Nyirabayazana rero uyu mwiryane cyangwa se uyu mwuka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo,
amibe, igifu, hemoroide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Mu buryo wo kuryana cyangwa se kutumvikana uraterwa n'urupfu rw'uyu mu minisitiri Gabi Bugaga. Uyu mugabo rero warushinzwe icyo twakwita itumanaho. Uyu mugabo rero wapfuye ku munsi w'ejo akagaragara, hanyuma bakagaragaza ko ipfa rye yaba yazize impanuka, nubwo benshi batagiye babyumvikanaho rumwe babivugaho rumwe, ariko hari icyo ibintu byamaze gusa no bihindura isura biri kugenda bitugeraho bisha tugiye kubabwira muri iki kiganiro cyacu. Hanyuma reka noneho sasa tubakire tubabwire tuti twongere tubanze tubibutse gukora kuri like kuri iki kiganiro. Mwibuke rwose mu likinge iyi nkuru, hanyuma niba mwamaze kurayikinga reka natwe sasa amakuru tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nk'uko rero amakuru tugiye kubagezaho abivuga, tugiye kubagezaho amakuru tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Burundi. Niho mbona ibintu bitoroshye nubwo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ruri guhana inkoyo bari kumva n'imirya, ariko ibigendanye n'imirwano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Burasirazuba ho bisa naho bimaze kugira uteye, bisa naho bimaze kumenyerwa, bisa naho bimaze kuba rwose ibintu bisanzwe bigendanye n'uko ibintu bimeze. Ahubwo kumva ngo ntabwo barwanye nibyo bintu ubona mu by'ukuri bisa naho bidatangaje nako bitangaje. Hanyuma reka mbabwire ko urupfu rw'uyu mugabo Gabi Bugaga, nababwiye nti uyu mugabo n'uwo mu bwoko bw'abatutsi wapfuye akaba yari ifite umwanya muri leta, yari minisitiri w'itumanaho. Nk'uko rero amakuru ari kutugeraho, ibintu byatangiye kugenda bizamba hano muri iki gisirikare cya Repubulika y'u Burundi, ariko bifite aho bihurira cyane cyane n'urupfu rw'uyu mugabo. Hari nahoze mbona hari ikinyamakuru kiri gutangaza ko ndetse no mu gipolisi uyu mwuka we watangiye kugeramo ku buryo habayeho kurasana, kuko murabizi ko hano muri Repubulika y'u Burundi bo bafite ukuntu bayobora. Ngo nibura mu buyobozi bafata abahutu 50%, abatutsi bagafata niba nahari 50%. Hari ukuntu bajya babalansinga mu bintu byabo, niko bayobora, niko ibintu byabo bimeze. Ngira ngo mu gisirikare murabizi ko naho niko bimeze, abafitemo abasirikare benshi. Murabyibuka ko buno bwoko bw'abatutsi muri Repubulika y'u Burundi mu minsi yashize nabwo bakundaga kohereza kurwana hano muri za Masisi, bavuga ko ngo M23 yateye ngo nabo arabo mu bwoko bw'abatutsi ngo bagende bamarane. Murabyibuka icyo nshatse wenda kuvuga si ibyo ngibyo, ahubwo ndashaka kubabwira ko cyangwa se kubibutsa ko hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane muri iki gihugu cy'u Burundi, ingabo z'abatutsi muri iki gisirikare cya FDNB zirimo ku bwinshi. Urupfu rw'uyu mugabo rero nyuma y'uko rutangiye kugenda rugaragara ko rushobora kuba ari ibyakozwe n'abadede, ubwo nimvuga abadede mwumve ba Neva, byatumye hatangiye kugenda habaho ikintu twakwita umwuka mubi, ku buryo biri kuvuga ko mu gisirikare hatangiye kugenda habamo n'ubundi ubwumvikane buke, aho abo mu bwoko bwacu batise ko tubona abo ku ruhande rwacu batangiye kugenda bashyira, batangiye kugenda bapfa. Bimeze biti bakaba rero hose haba hano mu gisirikare, even no mu gipolisi
barimo barasaba ko hagaragara raporo yuzuye y'urupfu rw'uyu mugabo, ndetse bagakora iperereza hakamenyekana bateye, niba ari n'impanuka niba ari n'iki, ariko abagize uruhare bose muri ripfa ry'uyu minisitiri Bugaga bakamenyekana. Ayo niyo makuru navuga ngo ari gutrendinga. Ni umwuka mubi watangiye kugenda ugaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Murumva ko no mu gipolisi ho bahanabaye ngombwa ko barasana. Nabonye hari amakuru avaho rwose ko barasanye, ukibaza uti se ibi bintu biraza kugenda bite? Ese iyi situation Evariste Ndayishimiye araza kuyigenza ate? Haravugwa ndetse n'ibindi byinshi, kuko baravuga ko intwaro, hari intwaro nyinshi ziri kujyanwa ahantu hatari kumenyekana, aho biri kuva ko ngo uwitwa iki gihugu cy'u Burundi kiri gutegura intambara rukokoma, intambara ikomeye cyane ku Rwanda. Ibi rero ni byatangiye kugenda bimenyekana, ndetse no mu binyamakuru navuga ngo byandika bya hano muri Repubulika Demokarasi y'u Burundi, ariko bisa no bitegamiye kuri leta y'u Burundi, nabyo birimo birandika ko hari intwaro ziri kwinjira hano mu gihugu cy'u Burundi nyinshi, ariko inyinshi muri zo zikaburirwa irengero, ariko bakava ko ngo ziri kuburira hafi na hano mu kibira, aho bavuga yuko bishoboka cyane kuba iki gihugu cy'u Burundi kiri gutegura igitero karahabutaka ku gihugu cy'u Rwanda. So rero ibi byose ni amakuru turi kugenda twakira, ari kugenda tugeraho gake gake, turimo kugenda tugira gute twakira. So aya makuru ni amakuru navuga ngo nayo agezweho. Tukiri muri iki gihugu cy'u Burundi, mwibuke ko nubwo ibi biri gutangazwa ku itariki 15, yego n'ubundi ntabwo ari cyo gihe uyu mugabo yagaragaye yapfiriye, kuko yagaragaye ku munsi w'ejo ku itariki 16, bivuga ko yapfuye muri iryo joro nyine ryo ku munsi wo kwa 15. Ingabo ariko za FARDC za FDNB z'igisirikare cy'u Burundi, twabibabwiye mu kiganiro cyacu ndetse no kuri X yacu twabyanditse, zari zamaze kugira gute, zari zamaze kwambuka ziza hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ziri kumwe na P5, aho bivugwa ndetse ko ku makuru yuzuye ko ubu tuvugana bamaze kugera za Puezero, niho bari bagiye kongera imbaraga. Hari kumwe rero n'izi ngabo za FDLR nazo zaturutse iyo ngiyo za Baraka, ziri kumwe n'ubundi na FDLR, izi za FARDC cyangwa se abahibu baje bazanye na FARDC baturutse iyo za Baraka, baza kuri forcinga nabo hano kuri za Puezero, ariko nyine bifitanye isano n'iki, bifitanye isano no kuba n'ubundi hari n'abandi basirikare twavuga ngo bano basirikare ubwo twavuga ngo bari kumwe n'abarundi P5 nabo bari baje hariya, bose bahura za Puezero. Muri make hano muri Minembwe hamaze kugera abasirikare benshi cyane, kuko murabizi ko hari raporo iherutse gusohoka igaragaza ko nibura hano muri za Minembwe honyine igihugu cy'u Burundi kimaze kuhashitsa cyangwa se kuhashyira ingabo zigera ku 29,000. Urumva rero 29,000 gushyiraho 500, haragaragara ko habura imibare mike kugira ngo 30,000 by'ingabo z'abarundi byuzure hano kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri kano gace gusa ka Minembwe cyangwa se hano muri teritwari ya Minembwe. So ibi rero byose ni amakuru turi kugenda tubatohoreza, kandi murimo kubona ko turi kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Twihuse rero n'andi makuru, murabizi ko dufite amakuru menshi cyane. Reka amakuru yacu tunagaruke sasa n'ubundi kubikomeje kugenda bivugwa. Murabizi ko hano muri iki gihugu cya Repubulika Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Donald Trump yatangije intambara kuri iki gihugu cya Iran, ariko bisa naho byatangiye gukomera. Ariko nubwo uyu mugabo rwose iyi ntambara ngo arazi kazayirangiza mu gihe cy'iminsi 13 yonyine, 14 byumweru bibiri, ariko urugamba rwaramuhindukiranye rumubana imberenge pe.
arakubitika bikomeye cyane, ibitoro barafunga, mazutu ibikomoka kuri peteroli barafunga, Iran irabafungira. Ibi rero navuga kuri Trump, ibi bigaragara ko ibi byose n'ingaruka, ni ibintu ubona ko byatewe n'izi ntambara za Trump. Nabonye papa yagiye abigarukaho ati abantu bateza intambara igihugu biki byose. Uyu mugabo Donald Trump aganira na wa munyamakuru n'ubundi uherutse guhabwa igihembo na Antoine Felix Tshisekedi, ni Veronica, ngira ngo muramuzi, ni Veronica, kanze turebe ntaza kwibesha amazina, ariko nabana nabagezaho amakuru yiwe. Uyu munyamakuru rero hari ibyo bagiye bavugana mubaza kubijyanye n'ibihano. Trump rero amakuru ari kutugeraho nuko ngo yavuze ko rwose ngo yiteguye kuyizira hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we ku giti cye ngakaza kureba koko niba ingabo z'u Rwanda zaravuye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi benshi bo bati uyu mugabo ntabwo aje kureba ibyo by'ingabo z'u Rwanda, ati ahubwo aje kureba aho bamukatiye, aje kureba iki gitoro, aje kureba rwose bino binombe byiwe by'amabuye y'agaciro yahawe. Ese uyu Donald Trump ko hano urugamba rwamunaniye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwo kuhanganamo na Iran, ubu noneho aje kurwanirwa hano muri Afurika, nuko batangira amahane buriya ashobora kuza ugasanga batwiyenjejeho. Niba Tshisekedi yamubwira tugomba kumfasha kurangiza iyi ntambara, akemera kumugereka ibya mirenge ku ntenyo, ushobora kubona rwose atangiye kwiyenza ku Rwanda kuri za sanction ziwe cyangwa se ku bihano, ugasanga nyine birimo biragenda, donc ari nko kunezeza, akabikora ameze nk'unezeza Tshisekedi kugira ngo yumve nyine Tshisekedi ko hari kiri gukorwa. So rero sinzi uko bizagenda, ariko Donald Trump yavuze ko agiye kwiyizira rwose ngo muri Leta hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwirebera uko mu by'ukuri niba koko ingabo z'u Rwanda zaravuye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara nta munsi n'umwe ingabo z'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rwahwemye kubabwira ko nta ngabo zarwo ziri hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero ngabwo turakomeza kugera nabyo tubikurikirana, bizavamo nabyo tuzagenda tubireba mu bindi biganiro byacu biri imbere. Ndabona no mugenzi wacu Vincent nawe rwose arimo arakomanga rwose kugira ngo twinjire mu kiganiro, bumva ko hari update isha azanye. Reka rero ku bahanga bw'ibyuma muterekeho twumve uko bimeze. Wiriwe neza Vincent? Neza Fighter. Numva nta morale ufite, noneho byagenze bite Vincent? Morale irahari ariko nuko ndari kubyameze neza. Aha Vincent, tugarutse no muri aya makuru muri aya masaha akomeye cyane. Ubu nkaba ngira ngo tubanze amakuru yacu tuhere hano i Goma. Amakuru arava ko ASM23 ikomeje kugenda inenga cyane uko ubutegetsi bwa Kinshasa iri kwitwara nyuma ko bamaze gusinya amasezerano hano mu Busuwisi. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho. Nibyo ASM23 mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka, ni itangazo ku mugoroba yagaragaje ibintu byinshi avuga ku byavugwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya. Aho Patrick Muyaya yagaragaje yuko bakoze ibiganiro na se wa M23 wari we nyiti Rwanda, ko babikoreye Washington, none ubu ngubu ko bari gukora ibiganiro n'umuhungu w'u Rwanda ari M23 mu Busuwisi. Yego, ariko kandi ngo bari kwitegura gushyira mu bikorwa ayo masezerano bagiye batsinda. Ariko akagaragaza yuko ngo u Rwanda atari rwo ngo rubategeka yuko abanyekongo baganira. Ibyo rero ihuriro rya ASM23 babyakiriye nk'igitutsi. Kanyuka avuga yuko ibiri gukorwa na Patrick Muyaya ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bisa no kuroga. Bisa no kuroga kubera yuko ibikorwa byabo ntabwo bihura n'ibyo baba basinyiye. Agaragaza ukuntu bakimara gusinya amasezerano ya EGVM, Expansion Joint Verification Mechanism,
ukuntu batangiye n'ubundi kurasa mu bice bitandukanye birimo abaturage bakica. Agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa cyo bushyira imbere ari ubwicanyi kurenza guhuza abaturage ba Kongo. Avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa cyo bwakwiye kuba bukoresha Patrick Muyaya ari uburyo bwo gusobanurira abaturage impamvu umutwe wa FDL w'iterabwoba udakorwa nk'uko babyemeje mu masezerano ya Washington. Lawrence Kanyuka rero agaragaza ukuntu ubutegetsi bwa Kinshasa bwasinye amasezerano ya Washington ariko bukaba bureka FDL kwidegenza mu bice bibagenzura aho kubitega nk'uko babyemeje. Ikindi cyagaragaje ukuntu basize amasezerano y'agahenge Doha ariko kugera isa bakaba batari bazubahiriza ahubwo bakaba barahisemo gukomeza kurasa mu bice bigenzurwa n'abatuna AFM kugera gatatu kandi utuyemo abaturage cyane. Nibo barigaragaje n'igikorwa cyo guhenda amahanga ndetse no kugaragaza yuko hari icyo bakora kiganisha ku mahoro kandi ntacyo. Kanyuka rero akavuga yuko bo batazahwema gukomeza guhangana n'ubugizi bwa nabi bw'ubutegetsi nubwo babona kominote mpuzamahanga ikomeza gushukwa n'ubu butegetsi bwa Kongo nk'uko bisobanuye ku mugoroba. Ariko nanone ubwo tuvugana hari itangazo AFM 23 isohoye imaze kurishira hanze. Imaze gushyira hanze none ivuga yuko amasezerano akomeza gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFM 23 agamije kuyijisha kominote mpuzamahanga. Yego. Agaragaza yuko none tariki 17 z'ukwa karindwi 2026 saa 14:20 Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabye ibitero mu bice bituwe n'abaturage cyane muri teritwari ya Karehe mu gace bita Chambombo, mu gace bita ku madepo ndetse n'agace bita Burengero. Kandi agaragaza yuko ibyo bitero byose bigamije gutera ubwoba abaturage. Agaragaza yuko ibi byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bihitana ubuzima bw'abaturage benshi kandi b'abasivili ndetse hakangizwa n'ibyabo nk'uko itangazo kize hanze bibivuga. Ko numva ibitero byabaye byinshi kabwo no muri za Minembwe nuko bimeze nabi birakaze. None naho ngaho urumva ko hari ibitero bikomeye cyane. Vise ibyo bitero se ngo byakozwe mu buhe buryo? Ntiyasobanuye niba hari indege zifashishijwe ariko yagaragaje yuko ari ibitero gusa ariko ntabwo bavuze niba hari indege yaba yifashishijwemo. Ikigaragara nuko hashobora kuba hakoreshejwe abarwanyi bo ku butaka nk'uko n'ubundi twabona ko abazarendo muri kino gice cya Chambombo ku madepo ndetse na Burengero hari wazarendo nyinshi n'ubundi bw'ubusanzwe. Ubwo rero ntekereza ko ibintu nabyo barimo kugenda batangaza bagaragaza uburyo Kinshasa nyine ikomeje kugenda yitwaramo nabi ibagaragariza ko idashaka agahenge buriya uko byaba kose nashaka intambara. Ubwo se ubwo aya masezerano visi bwazagenda neza igihe kimeze gutya Kinshasa ikomeza kubagabaho ibitero kandi bari mu masezerano bari mu gahenge. Ibyo nakubwiye yuko amasezerano ya Kinshasa ya 23 ari gutuka ya 23 ko ntacyo ashobora kugeraho kuko ari uburyo kwitegura intambara ndetse no kumenya aho 23 ikura ubushobozi abo yabona mu biganiro no kugira ngo bamenye kugira ngo batere ku rutonde nakuka blacklist niba arahite niba arabo ibyaka n'imiryango bagirire nabi ariko itagamize amasezerano kugira ngo bakemure ibibazo yamaze guhitamo intambara cyane ko Tshisekedi yamaze kwizera yuko azahindura itegeko nshinga none bakamwongera imyaka 12 nk'uko nabonye abanyekongo bari bwaho kugira ngo barangire intambara yo kurasira bwa Kongo. Ntabwo ashobora gushyira mu bikorwa rero amasezerano ajya agirana n'impande zitandukanye yaba arayagiranye n'u Rwanda yaba arayagiranye na AFM 23 ubwo yashyize mu bikorwa yaba yujijwe iyo manda nyine ashaka kwiba nk'uko babivuze muri manda idasanzwe. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo biri buze koroha rwose. Gisekedi uko byaba kose afite ibyo ari gutegura kandi ubona ko vise uyu mugabo Trump amuri inyuma kuko wumvishe ko Trump yavuze rwose nabonye bivuga ibinyamakuru byinshi biri kwandika bigaragaza ko Trump yavuze ko arayizira ngo hano murabura ngo akareba ko ngo u Rwanda ng'ingabo zarwo zaba zitari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
nabonye Trump akangana none bakandisha ko ashobora kongera gufata ibindi bintu niba ingabo z'u Rwanda zitavuye muri Repubulika ya Demokarasi nk'uko babivuga. Ariko yabizi ko u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko ingabo zarwo zitari mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko Tshisekedi n'abambari be babivuga. Ariko ubona yuko aricyo agamije nyine kugira ngo atere ubwoba ateranye ibihugu ndetse n'u Rwanda rufite n'imiryango mpuzamahanga. Ubona ko Tshisekedi we aricyo ashyize imbere kurenza ibindi. Urugamba rwa hariya ruramunaniye baramuhondaguye Iran iramusatse iramucakaje igizite none urumva atangiye kubinundurira mu by'ukuri maraza ku Rwanda. Ibi ni ibibazo rwose uyu mugabo Trump sinzi uko bizagenda pe. Hari andi makuru ariko mbonye ava za Bugesera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Harabe meza ntibirabivuga. Hari amasasu yaba yavuye mu Burundi yishe abanyarwanda mu kiyaga. Hari amasasu yavuye mu gihugu cy'u Burundi yica abanyarwanda. Yica abanyarwanda rwose b'abarobyi n'ubwo ntaramenya nyirizina ariko turaza kuyakurikirana n'amakuru. Hari amasasu rwose yisha abanyarwanda. Ariko vise niba muri iyi minsi urimo urakurikirana ibinyamakuru bikunda kwandika hano mu gihugu cy'u Burundi bitabogamiye ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye burimo buragenda bugaragaza uburyo igihugu cy'u Burundi ngo cyaba kiri gutegura ibitero karahabutaka ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Sinzi nawe ayo makuru niba warayabonye ubwo rero bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ibyo bindi byose bitangiye kugenda biza. Ntibikiri ko byamaze kumenyekana numva niba haragaragajwe uburyo imbunda zagiye zigurwa izindi zigasubirwa muri Tanzania ziguhabwa imitwe yitwaje intwaro akeba ko hashobora kuba harimo na FDLR. Ntabwo bikiri ibanga rero kuko byaragaragajwe hagaragajwe uburyo P5 yatorerwa FCRR uburyo ambasaderi w'Uburundi muri Belgique mu Bubiligi agenda ahuza abarwanya ubutegetsi bagamije gutegura umugambi no kugira nabi u Rwanda. Ntabwo ko bitakiri ibanga byo byamaze kugaragara ahubwo yenda icyaba bisigaye ni ukumenya aho iyo mitwe myinshi imwe n'imwe. Ariko ibyo byamaze kujya hanze kuko yafatwe n'inazwe yaba ibinyamakuru birimo Le Messager, Iwacu Burundi, SOS Media Burundi. Ibyo ni ibinyamakuru byose byagiye bigaragaza uko uwo mugambi wagiye utegurwa ndetse bakawudetaya mu buryo bugaragara. None amasasu atangiye kuva mu Burundi akica abanyarwanda rwose mu karere ka Bugesera hafi ku kiyaga cya Rweru. Nubwo u Rwanda rutaragira icyo ruvuga ariko ibinyamakuru bitandukanye by'u Burundi bimaze kubyandika. Ndabona n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda bita Umuseke nacyo kibyandika nacyo kibishyize hanze. Ibintu birakomeye ndumva ibintu byamaze gusa naho biri kugenda bifata indi ntera ubwo turaza kubikurikirana tumenye uko ibintu byifashe. Vise tugeze muri Minembwe bihagaze bite ngo imirwano imeze nabi hagati ya Twirwano ndetse na FARDC? Muri Minembwe imirwano imeze nabi nk'uko byanagaragazwa na Kivu Morning Post. Iragaragaza yuko Minembwe FARDC Wazalendo ndetse n'izindi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ntabwo ibitero bikomeye cyane kuri Twirwano mu bice bitandukanye bya Minembwe nk'uko byagaragajwe n'ubu na kimwe kinyamakuru. Bakagaragaza yuko ibyo bitero bikomeye cyane n'ubundi byahereye mu gitondo mu gace bita Kakenke ndetse na Kidondo bikaba byaje bikurikira amakuru yari yavuze ko hari abasirikare bagera muri 500 bavuye mu gihugu cy'u Burundi harimo 350 b'Abarundi n'abandi 50 kuri P5 bari bagiye kuri Puezero n'ubundi kongerera imbaraga abarwanyi ba leta bari kugira ngo bagabe ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye cyane cyane kuri Axe Kakenke Karonge mu Rwanda na M23 Twirwano. N'ubundi rero amakuru atangajwe mu kanya na Twirwano ndetse na Kivu Morning Post nuko ibyo bice byatoye ku buryo hari intambara ikomeye hakoreshejwe intwaro zikomeye abaturage benshi bakaba bahunze abandi bakahasiga ubuzima nk'uko bigaragazwa na Kivu Morning Post. Iyi mirwano nubwo iri kuba mu gihe twe tubonye no muri Karehe muri Kivu Amajyepfo hari imirwano mu bice byinshi. Urumva Karehe harimo imirwano na hano muri za Minembwe hakamo imirwano hose ni muri Sud Kivu. Hose ni muri Sud Kivu ubona ko Sud Kivu ari ihuriro ry'imirwano itandukanye
yaba za Minembwe yaba n'ano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. twari tumaze iminsi rero tuvuga ibigendanye n'abimukira bagomba kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaza hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twari twabonye ko icyiciro cya mbere gishobora kuhagera muri iki cyumweru cyangwa se mu cyumweru gikurikira gitaha, ariko tumaze kumenya amakuru ko abambere bamaze kuhagera. None ni inkuru iri breaking news. Bihagaze bite Vise? Ibyo ni bangahe bahageze, byifashe bite ababimukira bamaze guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abimukira bambere bamaze kuhagera bahageze mu saa 7 z'ijoro. Bahageze saa 7 z'ijoro mbere yuko babanje guhagarara akara muri Ghana. Yego, bava muri Ghana rero bahita baza ku kibuga cya Njiri bajyaho bita Bibwa. Akaba ari abimukira bagera muri 15 bakomoka muri Colombia, Equateur ndetse na Peru. Akaba aribo babanje kugera rero Kinshasa nk'uko amakuru dukesha bagenzi bacu bari mwanda bicarimo Katsuba, harimo Peru Ruwara, harimo Steven Wembe bigaragaza. Bagaragaje yuko amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hagati ya $250 na $400 z'amanyamerika, z'amadolari y'Amerika. Bariyo ateganira gutunga abo bimukira nyine birukanwe mu gihugu cya Amerika, none bakaza gutuzwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagaragajwe na bano banyamakuru bari mwabino bice. Harya Vise, abacanshuro bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si harimo Abanyekolombiya? Harimo Abanyekolombiya ba Blackwater. Aha, abaseburiya baricwa n'ubushomeri hari bagenzi bari mu kazi, uko ubibona nk'umusesenguzi? Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje zavuze ko ngo ziba amafaranga batunga, ari n'aya ngaya yavugaga nyine yuko ari hagati ya $250 na $400 z'amadolari. Ko ariyo n'ubundi yaje baherekeje nk'uko bamwe mu banyamakuru bagiye babitangaza. Iki nge ndabibonamo ibintu byinshi cyane, ko ari Abanyekolombiya bazanye abafite bagenzi babo bari kurwana hariya Kimeresineri bene wabo. Sinzi rwose, tuzagenda tubibona. Kandi twabonye ko uyu mutwe w'abacanshuro ntabwo ukoresha n'ubundi abaturage bubona bafite ireme, usanga ari bene abo ngabo amabandi n'iki byose bagenda bakoresha. Sinzi rero, ubwo tuzagenda tubimenya, ariko ubwo urumva ko icyiciro cya mbere cyahageze. Iyo nayo ni inkuru nava ngo ikomeye cyane itugezeho. Vise, Gisangani rero ngo imirwano iri kwangemaze kugwamo abantu 4. Gisangani amakuru atugeraho nuko amatsinda abiri y'urubyiruko yashwanye. Abanyarwanda bikomeye cyane, noneho hagiramo n'abasiga ubuzima. Iyo mirwano nk'uko byagaragaye bagera muri 5 mu gace bita Mangobo. Abaturage rero baba amakuru bavuga yuko ari itsinda ry'urubyiruko ruva muri komine ya Mangobo rwatanye mu mitwe n'urundi rwa muri karitsiye ya Segama. Bakaza gutwika ishuri, 5 muri bo bakaza kwasiga ubuzima nk'uko byagaragajwe na buri minisitiri wungirije wa komine Mangobo. Akavuga yuko byari bimaze igihe abanyeshuri batwana, ariko polisi ikajyamo noneho bigatuma amakaritsiye abiri yegeranye noneho barwana n'abanyeshuri batanu. Aha, ndumva rero rwose ibintu ahangaha bikomeye cyane, ibintu ni hatari. Ubwo mwese, ubwo iyi ntambara leta nta kintu iri kuyikoraho, Vise nta kiri kuyivugaho? Ni imishyamirano isanzwe nuko wenda bayitse intambara, ariko ni imishyamirano isanzwe yabaye. Leta ari kuvuga yuko bagerageje kubikumira kugira ngo ariko birangire, ariko birangira ku murotano. Ibya Washington noneho ngo leta ngo inteko nshingamategeko ya Kongo yamaze kuba ibyemeza. Vise, amasezerano ya Washington arabizi yuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatanze itegeko, umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko bw'uko basuzuma umushinga wo kugira ngo bemeze n'amasezerano. Byamaze kugera mu nteko ishinga amategeko, rero inteko ishinga amategeko yemeza uno mushinga w'uko amakuru dukesha RFA bivuga. Abadepite rero 346 bakaba baratoye nk'uko uwo mushinga ufite ireme. Barindwi bavuga yuko uwo mushinga udafite ireme, babiri amajwi abiri aripfa gusa.
banzura yuko uwo mushinga rero ugiye koherezwa muri komisiyo, noneho komisiyo zihuriho hagati ndetse n'amategeko umutwe wa sena ndetse n'umutwe w'abadepite, yego bakawiga mu buryo bukomeye mbere y'uko bawutora nk'uko byatangajwe na radiyo y'abafaransa. bikaba bivugwa yuko nyuma y'uko bazabara kuza bazagarura mu nteko ishinga amategeko mu nama rusange, noneho bakawuganiraho bakanawemeza. nuko nguko situwasiyo imeze. aha twigerezeho apudeti twigerezeho izindi apudeti ufite mbere y'uko tukurekura. n'undi kamere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. mu mujyi wa Goma haravugwa umugabo witwe mu gace bita Bibuga Nyabusongo yo muri Katongi. yego akaba yishwe na bagenzi be rero ashinjwa kuba yaragize uruhare mu gutwara igitsina cy'umwe mu bagabo watatse yuko yakibuze. meya w'umujyi wa Goma rero Desire bakaba batangaje yuko abaturage bakwiye kureka kwingorera ndetse ko byari ibihuha by'uko abantu bari gutwarwa ibitsina. tuvugwa mu mujyi wa Goma nuko guverineri wa Nord Kivu Bahati Musangira ejo ku mugoroba yatembereye mu isoko rya Birere aganira n'abagore bakora ubucuruzi buciriritse, abizeza ubufasha kugira ngo igishoro bafite kibe cyarutaho kugira icyo kibamarira. ikindi ni uko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Ndugu MONUSCO n'ubundi yakomeje kongera imbaraga muri bino bice bya Ituri mu guhangana n'umutwe wa ADF nk'uko MONUSCO yabitangaje. ikavuga ko rero kongera imbaraga ndetse no kwegera abaturage biri mu buryo bwo kugira ngo ADF irwanya. akaba ari abasirikare bari mu itsinda ryavuye muri Nepal bagiye mwakira ndetse n'ubundi kubungabunga umutekano w'abaturage nk'uko byatangajwe na MONUSCO. ibindi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ni ibigendanye no kwakira abantu bimukira. abaturage n'ubundi bagaragaje ko batishimiye kino gikorwa, ariko n'ubundi babivuga ntacyo baza kuramira kuko bamaze kuhagera kandi nta kirego bigeze batanga nk'uko bigaragara. tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Minisitiri w'Ingabo wa Amerika T.X, umukuru w'inama y'abagaba b'ingabo General Kaine n'umukuru wa USA Central Commander Admiral Brand Cooper bamaze kuganira n'abanyamakuru muri Pentagon. nubwo nta makuru matakomeye ari mu byo batangaje, ariko bimwe mu by'ingenzi bavuze ndetse yaburira ko ikwiye guhitamo yitonze mu biganiro na Amerika. avuga ko igisirikare kirimo cyongera kwitunganya kugira ngo babe barasa Iran mu buryo bukomeye. avuga ko Amerika izakora ku buryo Iran itazigera na rimwe igera ku ntwaro kirimbuzi. avuga ko ibyo byakorwa ku neza cyangwa ku nabi. ndetse yabwira ko Amerika irimo gufunga umwaro wabo ikoresheje nibura 10% by'ingufu zayo mu nyanja, ko kuba Iran ivuga ko niba yarasa ku maso ya Amerika y'ubucuruzi ari ukwigerezaho. byongeraho ko uku gufunga uyu muhora kugamije kubuza kwinjira no gusohoka ku byambu bya Iran bizafata igihe cyose bisaba. General Kaine yasubiyemo ibyavuzwe na ko ingabo za Amerika ziteguye gusubukura imirwano aka kanya kandi ko ziteguye ku buryo bufatika. avuga ko gutungira Iran yavuze ko kugeza ubu amaso kuri gatatu yakoze amahitamo meza yo gusubira inyuma, abitegeka ko kugeza ubu bitaraba ngombwa ko Amerika ariko bwakwifata. avuga yuko ubundi ibyemezo byose Amerika izafata bizaterwa n'uko Iran izitwara. Admiral Cooper nawe akiva mu burasirazuba bwo hagati yavuze ko Amerika irimo gukoresha igihe cy'agahenge mu gutyaza imikorere yazo ku ngabo zabo, kandi ko nta mufatanyabikorwa mwiza bafite muri ako karere uruta Isirayeli. ubona yuko ibiri kwemeza byose bigamije kuba n'ubundi intambara yakomeza hagati ya bino bihugu byombi, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ni mu gihe Ubwongereza n'Ubufaransa bigiye kuyobora inama yiga ku muhora wa Hormuz. Ubwongereza n'Ubufaransa bikaba bivuga yuko biraza kuyobora inama iri kumwe n'abafatanyabikorwa babyo uyu munsi kugira baganire ku buryo bwo gukemura amakimbirane kuri muhora wa Hormuz. Iran nivuga yuko izawufunga mu buryo bufatika ku buryo Amerika n'ibihugu by'inshuti na Amerika bitazabasha gukoresha no muhora hatariho amabwiriza y'igihugu cya Iran.
ubona yuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nabyo byakomeje kwiyongera yaba ari mu Rwanda, muri Kenya, muri Uganda ndetse no muri Tanzania. Ubona ko mu Rwanda ho esanse yiyongereye cyane ariko mazutu itiyongereye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Marie akaba yavuze ko impamvu ibiciro bya mazutu bitiyongera ari uko leta yashyizemo nk'ingano. Nyuma twakoreza fayiti. urakoze cyane. muri leta muri mazutu bashyizemo nkunganire, bashyizemo nkunganire y'ibiciro ngo niyo mpamvu byongereye cyane. kubera ko ubona akenshi imodoka zitwara abagenzi niyo zikoresha ndetse n'izikorera imizigo. Niko batangaje. urakoze cyane Vincent. urakoze. aha reka ikiganiro cyacu tugihinira aha mu busesenguzi bwanjye nari nagiye mbabwira byinshi ariko urumva ko ukuri rwose kugiye hanze impamvu mazutu rero rwose yo itigeze izamuka cyane bashyizemo icyitwa nkunganire. ubwo barice barareba basanga nyine niyo ikoreshwa cyane mu bijyanye n'ingendo ndende, imodoka zitwara abagenzi, zitwara imizigo. baravuga batereka sasa ahangaha dushiremo akantu bita nkunganire. ikintu cyiza cyane, dushimire cyane rwose guverinoma iba yatekereje kuri ako kantu. mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Nyagasana akomeza abarinde kandi abane namwe. Ciao.